Cipat dongan ulah kutu ko makunrun dale denen rule makareso monro mani bola deto nagaga anak pajampangi monro jadi di manio ko bola denen rule makareso de nagaga pole dale tabaca ni pak dongan kalau kutu subhana man halakani walam yansani minar rizki ya ko tabaca tu mapadiwat tak bali bola ta kong kanan re ko de na bawangi tapi aku dia tak apalai sabaraki aja nani ulang apa na apalai matu kalau lu nan cita kutu iya. Makanya kan ada sitongan apa bu? Itu sampai jas sunat duha papalo modal le tapi patandra kapa. Iya kedua mi pak burotu. Pak maka dari Nabi ta sadakahnya tubuh 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Yaitu ampai siratu 60 na letok na watak kalewe na pinrangami pongala taala tanya hak milik hak pakai. Dengar lagi bu tanya Ronevita makun raya. Dengar lagi hak pakai bukan hak milik. Mata hak pakai, anita hak pakai, ternyata hak milik. Makanya aja tapalete. Ya. Mega apa makun rai pak? Nakalu ina panapale komen re. Pada tikungan ngetamok. Asa makarai ri pa ustaz komen re matandre. Iya, cocok ni pak India ini ta. India ya arak si polo matandre ngana malabalin rona lonjo mukanya mompak bulu matana malibu matana. Makera. Yo pwede ingat penyalin recek deh. Dia nasi kanangang pilih ma ponco. Sada cimah. Bulu mata manipi. Nilai komen re mata na pada sampak bor motor tasih. Makaliliang. Tebahangi. Dia tu kata tersinggung. Alhamdulillah. Ya kong kata tersinggung watungkah. Bahaya tuh Pak Bu. Kenapa Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah? Karena dia tidak mensyukuri pemberian Allah. Dia nak syukur oke Pak. Pada ko otona bali bola inrang. Lau mapin rek boting oto Fortuner. Napa tatolai kaca spio motor mio. Macai pun nana. Makko mati itu, ko mati matu, ko niki buru jemuni. Mana pa matamu na din ako tuwe sa balik ko. Dari sinilah kenapa yang mencabu alis rumah yang ditempati suaminya tama mana garisi. Makanya ini bapak-bapak ekong kabaineta atau 5 peletean ning ya ko pura ni cara main na ciamang kali ngabaca pura tapa ngajari na ciamang kali ngabaca solusi terbaik ganti. Daripada na pandasar asing. Simpel toh. Ko tulay.